Svedoci smo često velikih gužvi u saobraćaju i to je jedna od glavnih tema među ljudima. Danas pitamo građane i građanke Novog Pazara kako bi se to mogao rešiti problem velikih gužvi u saobraćaju u njihovom gradu. Šta mislite kako bi se mogle smanjiti velike gužve u saobraćaju u našem gradu? Da ima više policije, da ima više kontrole, da ima više obzira prema drugom. Narod mora da se menja, a ne država. Ja živim vani pa u Švajcarskoj pa znam šta je disciplina ovde. Ovo je katastrofa. Ima više auta nego građana. Tako da je, Bože me se čuva. Pa za obilaznica, jedina. Samo boljom organizacijom ovih puteva što imamo, ovo što imamo, pa boljom. Ovo što imamo da sredimo, ovaj kružni tok promašaj čisti. Znači, taj kružni tok treba neki način ili da se proširi jedna traka ili da se rade semafori, nema druge. Kako bi se mogao rešiti problem velikih gužvi u saobraćaju u našem gradu? Pa nikako. Kod nas su stvarno ulice tijesne i uopšte nema, naš grad nema rasporede kao drugi gradovi što su. Uopšte nema. Gradili su sve neplanski. Svi su izašli, makar po 1-2 metra su izašli na ulice. Svi mislim. I ovdje isto po gradu. I ovdje je nekad bio, kad su gradili ovo, rekli su neće biti saobraćaja, no će biti kao šetalište. I međutim opet isto sve isto. I nemamo mi uopšte tu konstrukciju za grad. Evo, već su tamo na Paricama nagradili neko kao ostrvo i tamo su unakazili one prodavnice što mene se uopšte ne sviđa ovaj plan. Grad kružne tokove, sve na tijesne ulice, pa sami vidite. Ovo uopšte nisu ni ulice, ovo su kačat kao nekad su bile. Uopšte nemamo mi konstrukciju grada za to. Znači da je Čača, Kragovac, Kraljevac, tamo može to se grada. A ovdje kod nas uopšte nemamo nikakav raspored. Joj, pa našli ste mene, penzionerku, od 80 godina da ja nešto mogu da kažem pametno. Pa kod nas svi imaju pravo glasa, a i vi ste sve dok ovog života toliko godina. I posmatrate saobraćaj svaki dan pa da vidimo da li vi imate neku ideju šta bi tu moglo da se uradi da bude bolje. Boga mi ne znam. Kako god oni odrede, mi tako slušamo. Pa kako bi se mogao bi se rešiti prvo tom obilaznicom koja se pravi već ne znam koliko godina. Onda šta znam, verujte da ne znam, to je baš krupno pitanje, tako da to je za neku dublju analizu. Tako da moje mišljenje ne znam da li bi tu moglo da pomogne. Prvo da rešu ovu zaobilaznicu, bar u jednom ništa smeru. Ja stanujem baš u Ripte Burđiće, te kolaps. Ništa to kratko, a da ne pričamo o meni. A evo ovi parkingi i oni malo, ali ne mora da se napravi odmah. Ništa. Jedno po jedno. Ali 20 godina zaobilaznice, koliko je počela. Sramno je to. Ovo je stvarno nepodnošljivo sad. Jedan dan izađemo na ulicu. Pa živote mi ovo. Ja sam rođeni Pazarac. To znaš koje su gužve. Pa skoro mi je unuku baš auto zakače. Srećom nije mnogo. To onda na Parici kod džamije. Ako bi se napravili trotoar ili zauzeli su mesto i privatnici sa ovim kapećanicama, sa kafićima, sa neki kružni tokovi, tako nešto. Moglo bi da se desi ako bi htjeli i ovi da rade to, no neće da rade, vidiš. 12 godina radu obnovi. Nema ovdje to, svaki gleda za svoj interes. Inače da se radi kako treba, to bi moglo sve da se obilazice, da se napravu obilaznice, da se opteretu ovi glavni ulazni putevi i tako to sve može, ali nema ko. Znaš kako? Da se manje vozi, da ima više kontrola, a? To je to. Da ne vozu pijani, da ne vozu ludo, ograničenje i to je to. Kako bi se mogao rešiti problem u našem gradu velikih gužvi? Kad bi se napravilo ozgor, a ne kroz centar, mali grad ovo je mali grad, tijesan grad, mnogo stanovnika upačeno i nije kriva. Oni ne znaju gdje te prije da turu te pare. Da li te da ih turu tamo u džep ili da radu puteve. Dragi gledalci, čuli ste naše građane i građanke. Ne zaboravimo da budemo strpljivi u gužvama, jer nam ljutnja i sirene ništa neće pomoći, niti će nam smanjiti gužvu. Naročito ako ne žurimo. Za Connect televiziju, Neira Hadžalić.